Nilip Education Development Block Parlo Koilamati Havarpen Kahilo kilometer in Koisose Upper Deigrum Lokhiram Long Par Arong along Ihum Loki Charlie Hemdo Bonta Lo Charlie Klimsumara Pai Kedo Lo Bonta Thanbang in Verajok Nona Kimi Thanbang Inurapan Karbing No Thomas Councillor Hinpen Nang Toy Vek Tapusi Chuning Ripong Karbing long thoi lapen inglong havar an sose lu ke charlie ahinanat mate toklang tokbor ke charlie ahinanat an sose kengkam chejor ponja phanpura Karbing long Thomas Council CM Dr. Deigrum long hanga hinpen quality education pormen pen asai kipaching bar krijia phan dode sang se pen siding ponbomsi pinang an kachiprek ang thek dolo Bonta Upper Deigrum LP School alongke nonamat Luke Charlie Klimsumartum aphai ke bangplikep sose dolo lapen hapu anganwadi center along Klimsumartum pen pachirop rappet pulote kadukave bangchok sikep sose non kipleng tanglo Bonta headmaster inut vet Luke than pinangan kisung dolo lasinon prapjin pen non inut assistant teacher nang toy thapasi SMC amepu bindorong par headmaster pen rongara ritum phirang ke tumathengno nang chithan pon Nili kachinia teng pen ke thanji abang la halo nili ra bangso Upper Deigrum LP school long nili pining an kan mithom running bom lo bangso Upper Deigrum school kalana duji apan asil bangso pen aprang abang ke anaka prek siklem stani nili kan mithom an non running bom lo bangso school long ka we abang ke itu technology school tame building ta aban side lo da repairing same ke bangwe la panang ke pipe a building pik lo asil bangso school long ke sumar ke du ke thak ke charlie adim anta Tuar saya akhirnya ni tolong ande. Langdam pulang te jifu tahun pen kelecet da hoi ajeng anak bangke kemisian school si tegam long. Kita me inglong ajeng anje dat ni tadim cot lek boleh tatai kita. Ada ni tu Upper Deigrum long ke biniani anta me labang school ke develop bang ni tegam long lah. Je ni li presiden klem bom lo kita me ni di kiklem long tang anakam napan ni panai pi atson anje ni li wan bom lo kita me ladak school sami building mission ave floor ta ave lo lapen ada banderi wa ta ave lapen ada school along la kichu junji phang kitung gidang kitchen room sami mission ni tumhan pipelang lapen apar sami dada cooking bang student ke pining an bang nang bat ulo sami kitung gidang bang ni wet pen kisik sakta thita lapen apar sami ni kichuni ridun gang tung bang ke ada ni long education board chairman ake hai sir George Rongpi apan sami ni livi ake hang pon padolo sita dada nak homri pinian sami bang gelang jelang libang ote da ki duk kisung ang li thek long pen ni tong phan harap pon thegi kusini ni thelo sta me lang li pilihan to menang rap thek thela pen nang bi thela School hoi arpong tawe mate boundary wall tawe ladakta area ke thompen vote polling center ta dakamadlo sita mission avelang Nilip Education Development Block Board Chairman George Rongpia phanta chohang pon pik anlo sitapini ani anta dakbangwe puta thanpon lapenono mat cook inut nanglang school ahem kisalok japan hemasarnung aklong floor along kisalok japan ta Karbing no Thomas Council CM Dr. Deigrum long hangaphan lapen Nilip MSc Pabitra Rongpia tumaphan chuning ripong Koilamati pen Samsung ti Karbing long life